أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوش برای مقداری دکه صلاة و رز و حرمت جبانوه امیرو دوی صحبت هانه دا دوی خبردان هانه دا من نویسان دو لسر مدیا جباکی me reklami ویجی کربو چما هن کس جی مسلمانا هینی تشتین بلاش بیه yani hen Müslüman dixwaze pir berzanî berrahetî bêku xwe bêşîne bêku zehmetî bibîne rıza Xwedê bi dest bixe ji agirê cehennemê xilas be û cenneta ku qedrê wî pir giran e hewsa bihayê wî gelekî giran e dixwaze wê bi erzanî bi dest bixîne û ji bo xatirê wî jî hînê tiştê belaş biye. Yani sernivîsa me ew e ji bo ku em sosyolojiya milletê xwe em rastiya milletê xwe bizanin divê em hinekî serê xwe li ser viya bêjin gelî kesê ku min gudarê dike. Divê derê de divê em du tişta ji hev biqetînin. Hinek alim û mela kesê Müslümanên dîndar hene bi salan xizmeta dînê İslamê kirine medresê wan hene ders dane ji bo xatirê xel hînê dînê Xwedê bike xelkê hînê dînê Xwedê bike gelekî emek dane bêku li benda tu menfîetekî be bêku li benda meqamekî mewqîkî postekî yani tu menfîetekî dunê naparêze di gel wê em bibêjin gelekî kedo emekê mezin dane xizmeta dînê İslamê bûne kesên ji ehlê îrş û îrşad û em bibêjin ilmê însanan fêrî dînê İslamê dikin. Divê em vêya bizanibe ku ev beşa hanê jî însana em ji wan re rêzdarin hurmet dikirin me jî li bawan xwendî em wan tev li vî grupa ku an em baz dikir tev li wî grupa ku hînê tiştê belaş bî ewana tev li wê nabe. Li ev nayê wê manayê evan kesana jî bê qusûr û em bê xeta ne her tiştê wan sevî sed rastî ew jî qusûr û em kemasî wan jî hene lê ew tu carî neelîmînin gelaşiyê neelîmînin belaşiyê neelîmînin tiştî ew yani xizmeteka mezin bi salan dayên dînê İslamê û dîn fêr kirine feqîr dane Xwedî kirine alim gihandine ewa rêz û hurmeta me ji bona wan hey em wan dida alîkî. Lê mixabin grûpekî zêde ji millet hînê mûridî bûne dixwazim tim mûrîd bin sedemê ku însan tervan terîqetê hanê na cemaetê ku bi navê terîqet û bi navê dînî derketine me hefta berê me dersa me di sohbeta berê da a çend roj ewil da me behsa wê kiribû ku çend sernivîs me çend deqam ser sekinî bû ew kesê tervan derena bi piranî du grûpin grûpekî wan bi erzanî bê sermiyan eslê wan sermiyanê wan fikrê wan hizrê wan tiştê pûç û betal e bi navê menaqeba bi navê kerameta bi navê ewliya bi navê em bibêjin kefş û keramet dixwaze gelekî zû û bi sureat zengîn bibe dewlemend bibe ji pişta xelkê yani ew grupa dixwaze dîn bi kar bîne were şeyxin eşterabîn şeyxê terîqetê ne ê ku xwe dikin ewliya ê xwe dikin xews ê xwe dikin qutub ala kulî hal gelekî kategorî wan hene ewana dixwaze li ser navê dînê İslamê pir bi rehetî û pir jî bi hêsanî zengîn bibe ser pişta xelkê ava grupa hanena pirê wan em bibêjin dîn bi kar tînin tê îstismar dikin û ew bi vî şekila ji ked û kesba milletê feqîr û belengaz dixwaze em bibêjin zengîn bibe û zengîn jî dibe bi trilyona perê wan heye. Ev kesana bi vî şekila elîmînin belaşiyê û bi vî şekila dîn difiroşin û tu eleqê wan ew tiştê ku li ser navê dîn dibe bi hev tune yani dînekî xeyalî
difroşe insana o müşteri wî gelek zêde ye. Müşteri wî bi navê Sofîtiye gavas bu Sofî bu em bibêjin peyrevê an bevî mürîdê şêxekî Sofî heqê wî tune mafê wî tune ji xwe re heq û mav jî navîne ku tiştekî em bivê ya şaşikî bibîne ya xetakî şêx bibîne an jî em bê tiştekî rexne bike. Ew tişta ciya man tune ye. Ew jî bê qeyd û şert teslîmê şêx dibe. Evana jî ji bo çi terin wê derê vana jî dixwazî yek serê wan bigire, yek pêşengiya wan bike, yek rêberiya wan bike, wan ji temamê em bibêjin tiştê ku piştê mirinê heta di dünyayê de ji divê Şêx Alî me dikin piştê mirinê sekreta mewtê li gora wan yani ezabê qebrê piştê rabûna ji qebrê çûna sigiratê sepra sigiratê heta roja qiyametê mahşerê ku Xwedê Teala insana mahkeme dike di wan wexta de dixwaze şêxekî wan hebe xewsekî wan hebe em bi kesekî wan xilas dike hebe û bi hêsanî ku wan ji wan temamê wan pirsgirêkê roja qiyametê mahşerê xilas bike. Eva bi xwe re çi tîne tê? Bi xwe re qelsikî tîne tê, bi xwe re em ê tiralikî xwe re tîne tê, bi xwe re kistaniyekî xwe re tîne tê, bi xwe re navînin kar bikin bixebitin û bi gora fêl û emelê xwe wî rıza Xwedê qezenc bikin ji necata ji agirê cehennemê em bivê xilas bibin û necata ji agirê cehennemê bi fêl û emelê xwe ne bi bîr û bariyê xwe rast û durust ne bi eqîda xwe rast û durust ne dixwaze şêx wan xilas bike an jî kesî welî wan xilas bike. Ev her du tiştana gelekî ji însana hîn kirî fêr kiriye ku tiştê du tiştê belaş tere. Dînê ku Xwedê di Qur'anê de behs dike divê mirov ibadet bike, emelê salih bike, gelekî jê re bedelekî mezin lazim e û her wisa gunehê ku tê efû kirin Xwedê Teala bi tobê efû dike. Yani guneh Xwedê Teala bi tu tiştekî efû nake. Tenê bi guneh efû dike an jî bixwaze efû dike. Ji kê re bixwaze gunehê efû dike lê gunehên kebaîr, gunehên mezin Xwedê Teala tenê bi tobê qebûl dike. Vêja ev kesî ku em bibêjin terin cem terîqet û şêx û meşayixa û em bibên li van cem xews û qutba digerin vana ji tobê ji emelê salih zêdetir bi şefaeta seydayê xwe bi şefaeta em bibên şêxê xwe bi xewsê xwe ew wan bawerê divê şêx ewliyayê Xwedê Xwedê Teala gotina şêxê melerdê naxîne wê temamê mirîdê wî bi herî cinnetê yani guneh hebe jî şêx dikeve nabênê nabera wan Xwedê û Xwedê Teala wan dide xatirê şêx efû dike. Eva tiştê hanêna beriya İslamê di nava Yehudiya da hebû, di nava Xristiyana da hebû. Her wisa ev yani fikra wan e, fikra şefaetê di Yehudîtê de heye. Ku Yehudî dibêje kesekî di riya Xwedê da were kuştin, riya din da were kuştin, ew kesa dir şefaetçî nan bu şixwe insana. Her wisa Uzeyrê aleyhisselam kurê Xwedê şefaetê dike. Xwedê Teala di Sûrê Beqere ayeta 47 bawer kin bi me dide zanîn ku di bîr û hizrê Yehudiyan da ê cûhiyan da fikra şefaetê heye. Yani ew li bendiyê ku kes ji wan re şefaetê bike roja qiyametê wan xilas bike. Ayeta Sûrê Beqere ayeta bawer bikim 47 ye kem bi hev re lê mêze bike. Belê Xwedê Teala Sûrê Beqere ayeta 47 da 48 da wa behs dike. Divê وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Va Yahudiya re ev ayet dereke Yahudiya da daketi cûhiya da divê hûn xwe biparêzin ji wê roja ku yani xwe
ji guna biparêzin ku hûn roja qiyametê xwe biparêzin wê roja ku tu nefsekî ji ber nefsekî de tiştekî ne tu mirovekî nikare ji ber mirovekî de alîkariyekî bike. Tu kesekî nikare roja qiyametê alîkariya te bike tu bi emelê xwe bi rebê xwe re rûbirû dimîne. Wê çaxê tu kesekî nikare ji ber kesekî de tiştekî bike. Bu ayet tekirî dibêje. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ Wê rojê de şefaat jî tu kesî nayê qebûl kirin. Yani kesê şefqatê bike, şefaat jî nayê qebûl kirin ji tu kesekî. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ Wê çaxê fidye jî tune. Tu mal û milk û perê xwe bide, ne malê te heye ne milkê te heye. Yani hebe jî roja qiyametê tu bide, kesekî tu nikare fidye jî bide. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ û ya alîkariya wan jî nayê kirin. Ev alîkariya wan jî nayê kirin. Ev ayeta Sûreyê Beqere ayeta 548 bi me dide zanîn ku di bîr û baweriyê cûhiyan da şefaat hebiye. Şefaat benda şefaatê bi lewra Xwedê Teala divê di wê rojê de divê hûn xwe biparêzin roja qiyametê. Yani hûn xwazir kin emelê salih tişê qenc û baş bikin ku roja qiyametê ew roja ku tê kesekî ji ber kesekî re nikare tiştekî bike. û ne şefaatê de heye û ne jî em bibê hûn dikare fidye bide xwe xilas bike. Ev ayeta bi me dide zanîn ku di Yahudî de şefaat heye, di Xristiyanî de heye. Wexta dema müşrikê Mekkê de gava İslam hat, di ser destpêka İslamê de hatina İslamê em bê tebliğkirina Muhammed aleyhissalatu vesselam wehî û ketina insana bo İslamê ebeden pirsekî Müslümana, pirsgirêkekî Müslümana ya bi navê şefaatê tune bû. Yani Müslüman ji küfrê datin imanê, ê ji küfrê bata imanê xilas dibûn, helê li gora bîr û bariya xwe bijiya û bi fikir û hezrê xwe de rast ba, eqîdeke wan re rast û durist heban, ew kesan helê cennetê bû. Wê wextê kesê ku pirsgirêka wana ji agirê cehennemê xilas bibe, müşrikê Mekkê bûn. Müslüman ji şirkê diketin İslamê û bi wî awayî xwe ji agirê cehennemê, xwe ji ezabê em bê roja qiyametê xwe xilas dikirin, ew ezabê ku Pêxember aleyhissalatu vesselam ew pê ditirsan. Eger hûn îmanê bi dînê nû, dînê İslamê bi min, Muhammediya bi pêxemberiya min, bi Qur'anê nêne, hûn ê roja qiyametê ehlê cehennemê bin. Eger hûn îmanê bînwerin, hûn ê ehlê cennetê bin. Vêja wê demê du grup hebûn. Grubekî müşrik bûn, nedat îmanê. Grubekî jî îman danî diket İslamê û din İslamê qebûl dikir. Wê wextê tu kesekî ji Müslümana pirsgirêkekî bi navê şefaatê tune bû. Pirsgirêka wana şefaatê tune bû. Ev şefaata ku îro ketin nam me, müşrikê Mekkê dixwestin ku roja qiyametê melaiket qîzê xwe dênin, digo kur zarên kur zarokê kurîn êmenin, meleket keçin, keçê xwe dênin, ewana roja qiyametê ji me re şefaatê dikin. Yani destpêka İslamê li Mekkê û li Medînê ebeden pirsgirêkekî Müslümana bi navê şefaatê tune bû. Kesî pir jî nedikir. Wê çaxê müşrika digotin Sûrê Enbiya ayeta 28 wan gelek ayet hene ku müşrikê Mekkê dibêjin meleket qîzê Xwedê Teala'yê eştera bin me re şefaatê dike, Xwedê Teala divê maj îzna min nebe bi îzna min kê şefaatê dike. Ew ayetê ku divê men zellezî yeşfe'u illa bi iznihi, ew ayetena ayetê wisa te redda Yahudiya dike, redda müşrika dike, redda Hristiyana dike. Ewana digo dibêjin yekser hema dibêje. Yahudî dibêje kesê ser dînê me were kuştin, ew şefaatê dike, Uzeyr aleyhisselam şefaatê dike, İsa aleyhisselam şefaatê dikin, ewana roja qiyametê me xilas dike. Her wisa müşrikê Mekkê digo qîz meleket qîzê Xwedê şefaatê ji me re dike. Xwedê Teala divê kî şefaatê ku bê îzna min, eger ez îzin nedim, kî şefaatê dike? Gava îzin bidim jî wê tiştê rast bibêje. Ev milletê Müslüman dibêje, ev ayetana tê manayê ku Xwedê şefaatê dide. Yani Xwedê Teala
Ebaya jiban ayetine ebeden ma'na şefaati dernakebe. Şefaat ne kari Müslümanayı, o ne işi Müslümana bize. Despek ya da müşrik abiye. Hune bibijin ev ayeta tehwen a Sure Bekara 48 derek Yahudiya da bu. Derek medanın jha problema mezin perskereka mezin Müslüman me gaba ayete gidukhun dibi ba derek Yahudiya dayı ba derek Hristiyan dayı ba derek müşrik dayı derek o da tüştün. Ya gaba tubwe mentaliteli mezek bu şagı Müslüman ra çen ayet demidin. Geç derek onda da kidijha خدای تعالی به وان اهوا کلی هوجی اهوا نگ او صفت داد و ده هب هوجی وکوانه اوایتا هم خطابی و هم یهودی و هم جمره دبیجه ایرو مسلمان ما این کدی شکل یهودیا که یعنی ام به منتالیتا یهودیا د مداجی هی د مسلمان داجی و ام به مثلا شفاعت دی قانت به حدیث پیغمبر با گری دانه د پیغمبر علیه السلام شفاعت دکن جبر بیا افتشتی هاننا آیت دسدو Sure Bekara 254 jmümün aradı veje. Ayeta 224 jmümün ara sarahaten de veje şefaat tünneyi. Roja kıyameti şefaat yetiş tünneyi. Kudu Teala de veje şu Sure Bekara ayeta 254 de ya eyyühellezine amenu ey kesik ve iman anihatiye. Beli enfiku مما رزقناكم جتشتي كو رزقكم مادة وإنفاق بك يعني زكاة و صدقة خير وخيرات بد إنفاق بك دبيجة شو وقت بك من قبل أن يأتي يوم برياك روجك ورا لا بيع فيه يعني روجة قيامتي هنا روجة قيامتي نت روجة قيامتي قابها تدا نك علش فرش هي نكرن فروتن هي ولا خلة نجي أن ببيجن torpil heye, em bir dosti heye, dostu hevalti heye, ve la şefaatun teda şefaat jitüneyi. Vel kafirun humuz zalimun ve roje kesin kafir ye zalimin, zulüm nukakırın. Eb ayet hani Kudu Teala mümine heşardık dibe mali kumut dayve infak ebekir ya Kudu Teala bide berya roja kuvvere ve ne teda alışveriş hebeydi. Dayanus endin hebe, ne dosti hebe, hevalti hebe, o neci şefaat diye ve rojeda. Her vasa Sure Bekara'da dibi inne şefaat eril Sure Zümer'da dibi inne şefaat erillahi cemi'a şefaat tabi Kudu Teala. Jber biya Müslümanı ku ilo division yani şefaata uzma yani bir mahkeme mezin mahkeme kubra roja kıyameti diye gutine şefaatul uzma şefaata mezin ku Peygamber aleyhissalatu vesselam cümlete khwaradık. Ev hadisi در حق شفاعت دهنه سری نو دونه مخالف آیت قرآنی قرآن تشکی دویجه او تشکی دن دویجه یارم دست بکی دای میگویم پروبلمه که مسلمانا پرسکره که مسلمانا به نوع شفاعتش خواهد تو نبگو حتی پیغمبر بعض شفاعت بکن ویجه اف کسی کو ترد مرید دوین انبیوی تر طریقاتا جبو کو شیخ روژ قیامت وان سر پراسکرات درباز دکه پرکی بنای پراسکراتش خواهد تونیه دوی شیخ ترسه پراسکراتی سکنه دبنده جهنم مر پر دربازی والی دبر وی دری جنت اصلی وی تونیه اساسی وی تونیه دوی شیخ مثلا پراسکراتی درباز کرد گویم درباز بو خرازم که جنتی و بلاشی هانه و قلاشی هانه گلاشی هانه و بلاشی هانه جوان فکر و حذری چوت و شاشتی یعنی مسلمانا هشار بن تو تشتکی جخيري توبة جخيري عملي و جخيري رحمة خدي كس نكر وخلاص بك كسك نكر وخلاص بك هون بشتاخا قرن هذا بوان تشيروكا بوان فكر وحزري تشوت وشاش والشيخ شفاعتي دك زان الشيخ بدسي ما دقر نزانم شهيد شفاعتي دك صالح شفاعتي دك بيخمر شفاعتا مازن دك تشتكي وارد اسلامي دتونه براز ورا حديثه كي بخوينم بس الشفاعت ده جوار حديثه كي بخوينم سديست ضد القرآن يعني في القرآن سورة فرقان آيات روبلا داوي ام بي آيات شو شاشا شو و ام بي شيسو شاشا شو و حتى داوي بخوينه دور دا خود تعالی به کسی کو گناه مزن بک ancak تنی به توبه از ما خلاص دک گناه مزن تنی به توبه خلاص دک توبه بک خود کی بغاز عفو دک
دفردا مخابن ام ببي او كسي طريقه الجماعه دا توبه جيج بلاد كده توبه كي لور تكرني بندك دريج دكون ملت دسي جرو چپينجي حدا كي بند جرو خدا گراوي توبه ددن شيخ توبه دده اما نه اسلام دا ور هبي نه پیغمبر ور گوتي نه حضرت اصحابي ور گوتي توبه تل مالا خارونش خورا توبه که یا ربی گناه مکری از یه پشمانم خوازی که من نکره جنها شو و از ناکم از ایمانتینم عمل صالح دکم توبه اب وکی دینا توبه هر دست شیخ بگر هر دست ملا بگر هر دست ولی بگر اثر و اثر بیاد تونه برای خود به حدیث آننا که پیغمبر علیه الصلاه و السلام گوتیه از روز قیامت شفاعت خوش بو کسی امت من گناه کبایر کریه دویجه ابن عمر قال ابن عمر يعني عبد الله كوري عمر وديجا رازبة كنا نمسك عن الاستغفار للأهل الكبائر دبي ما كسي يقولي مازن ذكر مثلا بزناكاري قتل ام بحقوق دي بابا بدش كلام ام بي روجاج شر برا ام بي حب موبقات مازنهن حب جنيه مازنهن دبي كسي يقولي مازن ذكر ما تجارة جوارا استغفار نذكر ما جوارا دعاء نذكر حتى سمعنا نبينا حتى ما بيز بيغمبري صلى الله عليه وسلم بيغمبري بيز يقول بيغمبر دكم إني أدخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة بيغمبر دبيج من شفاعت أخوة هشتي أم بيدخلت من سبارك يعني من قيد من أم بي من هيبشان دي من هشتي جبو امتا من کسی کو گناه کبائر دکر روز قیامت اجماع شفاعت دکن فامسكنا عن كثير مما كان في انفسنا ورجونا لهم ابن عمر دبي قال پیغمبر گو من شفاعت اخوا جبو امتا من کسی گناه کبائر دکر اجماع روز قیامت اجماع شفاعت دکم دبي امبوشغي امجي تزب خار هشار بون مجی تشتی کو بری من ندکر مجی درجه بردم مجی جوارا رجا هیوی و دخالت کر مجی جوارا دعا کر اب حدیثه هاننا تو گورا به حدیثانه تی گوتنی کو ام بی پیغمبر علیه السلام روجا قیامت اهل کبایر کسی گناه کبایر کری جوارا شفاعت دکر تو قرآن دا گناه کبایر تنی به توبه کرنی خلاص دبه o tüşteki ve şefaati behem nasıken. Her o şefaate gidin heye, hadise gidin heye, takriben 28 hadis derece şefaate de heye. Hem ma bıgır cesedi nodu pencivi le diji em bebeşi ayeti Kur'an'ı. Sure em bebe ev hadise ana muhan ve lugora sure Furkan em bebe sure Furkan ayet sayfa davi rupel davi hum mezabke هني ببني كسي وزنا دك كسي وغني كباير دك تاني بتوبي خد روح يوم قبول كل يوم قبول دك تجاري اوان تون يا قدرنا تشتكي هي بناء فرقه ناجيه حديثه كي هي حديثه كج معاويه بلا خابد يعني شو حديثه كي تنج معاويه روايه كري معاويه او كسي كي بي سبب فتنه ايرو دروجه بدا هي حتى جوي وقت حتى ايرو سياق جسدامي فتنة درخصنا فتنة معاوية كوريش أبو سفيان معاوية لما كي بي مسلمان بيجي لجامع تاريخه كي بيروز هي يعني قسم مسلمانة هما جو تاريخ قش بيروز جو أصحابه قش بيروز اشترى بيجم عبد الله ابن سرح لما كي بو مسلمان أما سدامي فتنة درخصنا كشتنا شهادة حضرت عثمان عبد الله بن سرح بو عبد الله بن سرح برای حضرت عثمان شیر بو والی مصری بو قش فتنه جدا درکت حتی ایروشتی پاشی معاویه پاشی یزید پاشی مروان ور على كل حال قش هاتم معاویه گوتیه پیغمبر علیه السلام دبیجه پیغمبر علیه السلام گوتیه اهل خرستیان اهل کتاب بو هفته دو فرقه امت آمد و هفته سه فرقه جوان قش جهنمين جخر يك فرقه كي او حادثاجي ام بيجي ترمذي روايت كري ابن حبان روايت كري هر وسا ام ابن تيميه قلت الراسته ام كشاف ام ابن حجر كشف اخوذا بيجي كري واكيد عند كتاب ده كسي باسا بي حديث نكري لا ترمذي بحديث روايت كري او حديثه هنا بشكل دوسي شكلات روايت كرني
هنک عالم اج گوتی اب حدیثاش خود نصحه نراسته هنک اج گوتی نیوی نراسته آر نراست او گو دویجه دکبه تر جنت شخیری فرقه تر اهل نار او فرق قسم داوود و نراسته بیجا جماعتی که ایرو هنن طریقت ایرو هن دوی ام فرقه ناجیانن گواده ام فرقه ناجیانن یعنی گواد تو کن نباوی جماعتی ایدی تو توبه بکن نکه تو عمل بکن نکه تو نفرقه ناجیه دایی شیخ اشترا ام ببیجن شفاعت دکه به دست تدقید و تدقید جنتی اب تشتی پوچو بردای تشتی خرافه و بدعا به ناو شفاعتی به ناو فرقه ناجیه به ناو حدیثی کن نسا ناو پیغمبر متنی کن نسا ناو پیغمبر حدیث آدی شکل کتی نامه مخابن لو ما ایرو مسلمان علمین بلاشی گوه مسلمان دین دا علمین بلاشی دکار دنیای دا جی بلاش تورپیل اشترا به هم مروی خواد کن ایش ام بیجی هورا چاوی خواهش هورا دگرن حق و حقوق جیران خود جی دگرن مروی خواه دولت دا واره به د سیستمی واره به د اقتدار دا واره د جماعت دا واره به د پارتی دا واره لورا ام بی بلاشی کی و گلاشی کی دین دا جماره هاتی هر وسا د کاروبار دنیای دا جی دی کاری هانیا دکن اجبرویجی مخابن مسلمان ایرو اقواسا تبله هبن اقواسا ام ببیجن راستو درستی نوان دا تونهی دینی خودت قرآن دا گوتی جهه دینی کو ایرو دنام ملت هی بناو حدیثا و ام بی مناقب شیغا و ام بی بناو فقه براسی دینی کی دنایم حتى جارك دن بمدخير خوشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته